Luna, što je, dušo? Što je bilo? Ništa, samo sam sanjala. Ljubavi, ti i tvoji snovi, reci mi što se događa? Pa, san je bio jako stvaran. Vidi, Ljubavi, ponekad se dogodi da u snovima koje sanjamo budu ljudi i mjesta koje poznajemo i upravo se zato čine stvarnima. Da, ali ovaj san je bio drugačiji. Ispričaj mi onda. Ovako, ja sam bila mala i ljuljala sam se. U snu je bio i vrt. Neki vrt, ali ti si me ljuljao, ali ti nisi ti. Kako to misliš ja nisam ja? Tko je to onda? Gle, ja sam bila na ljuljački, ali svaki put kad bih ti htjela vidjeti lice, zaljuljala bih se i ne bih te uspjela vidjeti. A u snu je bila i neka žena. Zvala sam tvoje ime, ali to nije bilo tvoje ime i zvala sam te tata. Kako si me onda zvala? Pa toga se ne sjećam. Vidi, ljubavi moja, snovi su samo snovi. I tako ih trebamo tumačiti. I znaš da sam ja uvijek tu za tebe, zar ne? A u ostalom već si malo prevelika da bih te ja ljuljao, jel tako, a? Znam. Ali to su oni snovi za koje misliš da si ih proživio. Kao da su prava sjećanja. Znam, dušo, znam, shvaćam te, ali mislim da je vrijeme da počnemo razgovarati o stvarima koje voliš, a ne onima koje te brinu. Ili je sve ovo samo izgovor da ti ja ispričam priču za laku noć, kao kad si bila mala? Ne, naravno da ne. A, naravno, da. Dobro, idi sad spavati. Laku noć, dušo, bez straha. Može. Odmori se. Tata, hvala. Volim te.